mahlolo kgotso e be teng bomme le bontate se nna fela kgotso e be teng empa ke kgathatswa ke Herota le Pilato kgotso e be teng nka Jesu ka le Barabase kgotso e be teng qala ka o bua le Jesu o ba le personal conversation a etsa le Jesu ana wena e morena wa Basotho o re o boletse teng Pilato o ra ke bone molato o motho enwa kgotso e be teng pensejana be ke tlhatswe ke tloe ka ga sebisena gobane o boletse ba ka mora matsatsi a mararo o tlatla tsoa o tsoe nga gae sebe se sekebe sa dula go introduction no for men bontate bibele re bana kgotso e bete a fitla pela setšhaba kgotso e bete lerata ga le ke la lokollelwa mang letsatsi la kajeno kgotso e bete bomme le bontate ba ne ba ntse ba mo bona Jesu a etsa mekale le yona ba ne ba ntse ba mo bona Jesu a bua dipuo tsa bogabane kgotso e be teng empa so fitlha letsatsi la dikgetho ebile re bala motho ba hweletsa kgotso e be teng ba re re kgetha Barabase kgotso e be teng bomme le bontate ebile re bala Pilato o ba lo tsieleya o na ke utlwisisa hantle o ya lona le kgetha kgetha Barabase kgotso e be teng wena momamedi letsatsing la kajeno o kgetha Barabase kapa o kgetha Jesu ane ha re tswa mona o na le mokgwa o motjha o re tla mo tsamaya ka ona ha o kgethile Barabase re tla bona ka mesebetsi ya Barabase ha o kgethile Jesu re tla bona ka mesebetsi ya Jesu o tla le disenyi tsenana ke kopana hlooho ke moya wa Satane hobane o mong wa bona a haeba Modimo ke tukulle le rona re lokolle ke sefapanong Satane o na sebetsa le ha Bebele ke balang ke sa mo mema empa o na le teng ke ka ho modumo onana o fihla mo dula batho ho tsokonyana Modimo e ne ntse ba shebelletse di kgutsitse jwalo ka nku e ya tlhabong empa ko yena Modimo ho thole pha yona ho na le lebaka ho mo sa hlokahale ho kgalema ho ya wa Satane hobane o hlotse le selle ka se seng ha se leteleha Bebele ha di mabitso a sona empa ditsebi di ba file ha ke ba bitsa ka jeno lena e nna ha o tshabe Modimo ha o tshabe Modimo na ha o bua jena hobane nna le wena re tsoho e le nngwe Tate Mokamedi, ke batla ho phehi ba tsela ho tindeng shanya le India mantsweng a sekolo. Siama zina. Ke le kgetlo la bobedi. Hallelujah. Jesu aba Yesu. The a sensitive conversation. Sensitive conversation. Hayo. Nikodema. Aya ho Jesu busi. Waya kuya ebusu. Ale rabi. Wathi rabi. Hawo mothetsa. Angekho kumbuza imikolo uyenza. Isimo wa Modimo. Yes. Jesu ubua le Nikodema Khuluma neNikodema ebusu. Lera lengolo la halale ba. Tingwate engwe. Ha bua le barutuwa ba halale. O re ho bona. Uthi kubo. Mosimo mbono. Sulo. Ke tla utswa bohle ho. Hallelujah. Lera lengolo la halale lang. Jesu ha bua le bona o re Khuluma nabo uthi empa e tla re ba le ke tsoa. Ke tla le ya tsalla pele. Ho ya haleluya. Ha ke tsebe haleluya. Ya ha o tla ya tsalla pele ke ma.
Bishop wa motho ka mong o na le haleluya ya hae eo modimo a mo lesela la kgaoa ka lehare ke lesela la mohlahothweng ka hara sehalalelo le sehalalediso ho ne ho kena baprista fela ho ne ho sa dumellwe motho ya kenang ho ne ho kena baprista le balefi